Gikundi kia makanisa ja Kenya nikyo National Council of Churches of Kenya na Kinya kiatekia bandini ya Kiislamu SUPKEM baugite bari tayari kugwatanithia Meru baugite bate kugwerwa uria matujete na mbere ende bari tayari gutonyera na gutigira atongeria ba Meru ni bakugwatana kenda there ichokera muthuri Muriuki no na report ije. Atongere bamoitike mwanya ndene kaunti ya Meru libejita mwe na gwita uge bwao kimandje kisiasa jako nekana ndene kaunti ya Meru. The public domain ni ura kaunti ithirite na leadership irere ku egitarire na vituko bila birakarikire Jumapili ni evidence ya kuonania kwena mantu jategwita bwega in our county. So atongeria bonde bagwitikaniria nema county ya Meru ina thina ikwenda kwa unrest. Na iketu mtoshemanite na aro aturania tumba kuthithia atia nikena mantu ja jomba kuthira ka jomba gwikirwa alaba gwite nandi kuringana mantu ja gwita na mbere kurona kanja ka utongere babu ndene kaunti ya Meru bwatwaga kitonyo tongerie ne tuze tuna kutokaria concern nene monondo aliri kuma kire atongere mba ba nene ndene county bagatuma gugoka myanki ntere guntu na guntu. So itukoromba mtu akiaria migambo era kwaria amenyere muno kethira ne gwaka kana ne kutharia county iji kwao ne turi realize ite kana atongeria baba ribe bari realize ite rimwe bantu baithia coalition ka kugwatana tonto bagutethia maybe county antu bena interest ciao itukoromba turi atongeria bandini tafadhali tuike Meru county mbere ya mantu jangi na nalibo wendi boja kanisa benda muno kuwatania atongere ndene kaunti ya Meru ukaja kwithwa kibakaya wakanya na hatu kwenda kuuga turi antu bandini twinde tuwatanite na SUPKEM na KCCB na bangi bara nobo twirindi kwaraniria na governor itukuria etekerie tukaranwe nthiguru na munini wawe tumbe collision together no county yetu ni abati kwethera imbere ya interest yetu kwa batu turiwa twirindi kubagwatania na kwari na boto na ara dineri tumba kuona kioria Kenya tukageria kugwathania Meru yetu na atongere betu ura kumbikana na mpura kumbikana kenda maendeleo jomba kuonekana bakiwa thineji ebwiri kuthirwa ndene kaunti ya Meru na atongere ba Meru na itebwiri kumaru ome ojora withera wina njeku ikomba go sort out issues iteso ite third parties withera kubui nkuruki kwa gwetha kubui mono kinya Meru yongwa yombete go sort out issues ciayo bo bangi bakagwitura gitire ata njanira gwatanire yarojo tugokera rojo tukaigwa gavana ibagwita ngo bwega na deputy na bo bangi bagwitana ngo that is our happiness ndo great na kimaendeleo lakini kira igatuika ete kumbikana iro manto jo mara ome ojora nje yumara ya mteto cha ome jet extremes. So I think iromba riure korombo ara Meru karende goro yaranirie iyo county. I think it's not banned for us. Nkiripotera wori Juma betamu turi Muriuki.